Русиялер неге мені болсалар, оңа меніп қачқанлар. Лиман шерін азат еткен Украина майжелері қыршавға алынған ве теляшланған ешгалжелер насыл қачқанларына тариф етті. Қыршавда болынған шер бойы чапқала баяғы ешгалжы есір алынған. Қаршылық көстергенлер yok етілген. Дигерлері колоннаға тізілеп қырсызланған енгіл машиналар ве атта мектеп автобусларында қыршавға алынған лиманны теркетмеге тұрышқан. Украина майжелерінің атеша алтында бір чоқ ешгалжы yok етілген. Украина арбелері қайдеткенне көре, шерде аман-аман машина қалмаған арашистер есе бір чоқ трофейлер қалдырған. Що це тут у них, носилки якісь, короче? О, та це, прямо машина з БК. Тахменен 200 ешгалжы лимандан қачып oldu. Луганск вилаетінің ел басшысы Сергей Гайдай қайдеткенне көре, олар счастье шеріне қачқан. Шер янында цивил инсанлар машиналары топланған. Ешгалжылер ордысының командалығы бірев сақ қалғанындан тәжіпленген. Забрали, а покормить забыли. Они нас писали. А что вы выжили, ребята? Бірқач күн evvel рашистлер лиман шерінде де сақты референдум кечірді. Енді есе шер üzerinde сары мавы байрақ елбірей. Здравствуйте, бабушка, здравствуйте. Все буде добре, не переживайте. Рус ешгалжылер аман-аман бұтылней виран етілген Бахмут шеріні запт етмейін тұлывандан вазгечмей. Баштапта хабер еткенлеріне көре рашистлер шеріні шарқ тарафтан үжім етіп, женюптен де сықып келелер. Ама Украина майжілерінің қаршылығына рас келелер. Бұл вақыт есе дұшман жебе сызығында олған бұтын койве шерлеріні ерінен бір ете. Адетін же ракеталарынан үжім етіп, артиллерия тертібатларына құлланып, авиациямен бомбалар аталар. Украина майжилері душманнан арқа позицияларында олған амбарларını yok etmеге девам ете. За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні. Це один район зосередження особового складу, 3 склади з боєприпасами, понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, 1 зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом, понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється. Украина майжилері рашистлеріні Украина женюбінденде қуа. Президент Володимир Зеленский Херсон вилаетінде Архангельске ве Миролюбовка азат етілгенні таздықлады. Закарпаттия легионы Миролюбовканың ең yüksek ноқтасында Украин байрағына тікіледі. Интернетте айдынлатылған фото ве видеолар Украина майжилері да чоқ елерілеп болғанына көстере. Ләкін Пивден оператив командалығы тек олардан ресми ве таздықланған малюматын алмаға чағыралар. Чүнки азат етілген кой ве қасабаларда Украин арбелері ерлеші позициялары пекітілмесі үшін да вақыт керектір. Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор, про російський фарс з якимись там папірцями, якимись там анексіями ніхто і не згадує. Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати. І я дякую всім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Я дякую всім, від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників, спецслужбовців до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу. Украина флотынан яңа флагман кележекте Ақиярда ерлешecek гема. Суға корвет Иван Мазепа түшірілді. Бір ел девамында оны Стамбулнан гема құржылық шirketінде құрдылар. Гетман Иван Мазепа адына да кечкен сене президент құржылық башлатылғаны вақыт сечкен еді.
Эвел кысмен селянен теменетілген гемі Украинаға кетірілмесі планлаштырылайды. Олған малыматқа көре корвет насыл селянен теменетлежегі да толысынен чезілмеді. Иван Мазепа гемілерге қаршы ракеталар, зенит тертібатлары, екі топатув тертібаты вет торпеданен теменетіле біле. Гемі суға түшірілмесі тетбірінде Украина арбидеңіз құбетлерінің команданы Алексейный Ишпапа и президентінің номер арқадашы Олена Зеленская иштирак етті. Ада класна кірген корвет Украина силялы құбетлерінде екенедір. Ще одне турецьке слово, яке сьогодні входить до української мови, це «ада», що означає «острів», тип корвету, який сьогодні спускається на воду. Цей корвет служитиме Україні і водночас матиме турецьке серце. Украина жеңіктен евел олған ихрач севиесіне чықты. Украина Түркиеве Бірлешкен Миллетлер ile имзалыған Захире коридора hakkında аңлашма ona yardımcı oldu. Onu butun Ukrayn çiftçiler şurasının yolbaşçı muavini Денис Марчук haber etti. Sentyabr ayı devamında Ukraina deniz, demir yol ve maşina yollarının aman 7 milyon tonna mahsulatını halkara bazarlarına çıkardı. Марчук kaydetkenine göre Захире коридору кышын-язын çalışmak gerektir. Ми з вами вийшли на довоєнний період експорту. Так, не всі задіяні можливості через порти, тому що працюють лише порти великої, да, це Миколаївській області, не працюють Запорізької, тому що з зрозумілих обставин там будуть обстріли. Але це теж дуже хороша цифра, і власне ця динаміка демонструє фактичне виконання України взятих на себе зобов'язань, тому що ми, як держава експортно орієнтована в аграрному напрямку, показуємо світу і демонструємо, що ті обумовлені позиції, які були підписані в Стамбулі, працюють.